Hello friends! As we slowly approach the Christmas season, it is time to start with Christmas activities. Today I made two easy and cute Christmas trees. Let's make them together. Привіт, друзі! Помалу готуємось до різдвяних та новорічних свят. Я сьогодні зробила 2 ялиночки. Давайте зробимо їх разом. Ćao drugari! Polako se približavamo božićnim i novogodišnjim praznicima. U današnjem videu ja sam napravila 2 božićne jelke. Ajmo ih napraviti zajedno. Thank you for watching. Hvala puno. Щиро дякую за перегляд. Like and subscribe and see you soon.